Prce! Gol za gol se igra. Karačić. Prce. Može li Nikola do kraja? Može! 5-4, prvi put vodi. Nadam se da to... Poslušajte sada atmosferu dvorane Mirza Delibašić. Gol! Gol, gol! Ide se izvinuti Nikola Prce. Ljuti se Gustafsson i Stanić je u igri sada. Karačić je otišao na kratak odmor. Panić. Nikola Prce! Kakvu utakmicu igra Nikola! 4 gola iz isto toliko pokljenstva nakon što je Panić na toj poziciji organizatora igre sada. Ostavlja za Prce, a Prce! Sa svih pozicija pogađa Nikola. 5 od 5. Rahovac zamijenio Benjamina Burića koji je, moramo reći, dobro odradio posao Romanovića. Karačić. Čakić se tu uključuje. Prce ide do kraja i majstorski. 6. gol Nikole Prcea. Treba nam onakav Prce kakav je Benjaminom Burićem na crti umjesto Romanovića. Prce ide do kraja. Prce, ovo će riješiti naravno Nikola Prce, njegov 7. gol. 28-25. Samo da stisnemo u odbrani, samo da zaustavimo. Sada on sada odmara. Radio je i on lavovski dio posla. Prce, hoće li šutirati iz polukoraka? 8. gol Nikole Prcea, nije se Gustafsson ovome nadao. 11-10. Ne mogu se sjetiti, zaista nisam upisao. Bilo je posljednje vodstvo naše reprezentacije. Nikola Prce, gol će biti! 9 od 9 šutira Nikola Prce, vodimo protiv Islanda. 30-29, drugi put lobuje Nikola Prce, islandskog golmana. Ima li time-outa? Ima. Pogađa! Jubilarni 10. gol za Prcea, ukupno 223 koraka. Ponovo Burić, tako je. Atlason, digli su suci ruku i uzimamo loptu. Nikola Prce neće žuriti. Hoće li Marković tražiti time-out? Vidjet ćemo. Prce ide do kraja, Prce pogađa! Kakva noć za Nikolu Prcea! 11 golova Nikole Prcea! 33-31 vodimo! Minut 15 je do kraja! U posljednjih 5... To sankcionisati. Evo prilike ponovo na +2 da odemo. Prce pogađa prvi gol Nikole Prce je da ponovo odemo na 4 gola prednosti. Na polovini smo prvog polovremena. Još jedan gol i evo ponovo prednosti od 8:4. Drugi put već prema Nikoli Prceu jer on im zadaje probleme i Valur Sigurdsson lijevo krilo češće izlaze, ali evo Nikola je to kaznio i prišao je blizu golu. Treba realizirati još i ovaj napad i otići sa +5. U svakom slučaju, ali naši momci ne žure da neće omogućiti. Prce, evo, bravo Nikola, u posljednjim trenucima postiže Prce gol i završeno. Upravo tako, to pokazuje mentalnu snagu naših igrača koji ovdje su i nakon popularne šanse. Bravo Nikola. Bravo Nikola, još jednom pogađa 5. put. Ekipa. Vrlo važan je napad za našu reprezentaciju. Prce se digao, Prce je prošao i pogodio. Pogodio je Nikola Prce. 6. put večeras. Malinović je šutirao, nije pogodio. Kontra napad, ali sreća i nas prati sada Vražalić. Toromanović trči. Prce ima priliku, pogodio je Prce. Bravo Nikola, 7. put večeras.